šta je to na televiziji? Reklama za uloške, idem se baciti s padobranom. Onak, čemu? I sva ta modernizacija uložaka, ok, kužim da smo trebali napraviti nove uloške. Kužim, jer oni stari, ona vata sa mrežicom za glavobolju, nikome nije koristila. Znaš, to se skidao 3 dana, znaš, kao skidaš uložak ovak cijela paučina, jebem, mater, kaj je ovo? Kužim to. Kužim i da smo morali staviti krilca. Kužim, jer prije dok nismo imali krilca, ti staviš ulozak, izađeš van, ideš van doma, op, tu je. Glumiti bubrežni pojas, znaš, kao dobro je. Ne curi mi iza, ali ono, znaš. I tako da taj dio kužim. Ali ono što me sad fascinira je dizajn na ulošcima. Imamo cvjetiće, srčeka na ulošcima. Čemu? Jer se neka glupača sa ono špice i se neka fancy glupača sjetila, naš kaj, ja ti ne mogu krvariti normalno ako ne krvarim po tratinčitama. Moja menga je fancy, ja curim rozo, meni trebaju šljokice. Onak šta, jebate? I stavili smo im sad da imamo uloške u kutijicama, jeste to vidjeli kao? Kutijica, fancy, limena kutijica za uloške, 3 ti stanu unutra, nemoj curit ko kravetina Marina, 3 ti stanu unutra, znaš, odi vani to, jer moramo sakriti uloške. Mi žene do sad kad smo išli vani, kad smo imali mengu, mi smo uloške kao tako da dobro da ih sakrijemo. I ono što je najgore od svega, te kutijice cure više ne koriste samo za uloške.